أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wasamban puji si Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan pinagbarakati Allah subhanahu wa ta'ala sisangan inin dukbang pain isab kita bi makaiddo pangaddian sisangan inin na umat Islam kung tinay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala ko inedaran kabibiyaksahan tebi magpangadji kahaba sangin to si tumpukan tebi inin yuaneke atawakan yu aisi murah-murahan pinagbarakat ya Allah subhanahu wa ta'ala in pagpangadji tabi inin sarta bang panisab kita bi pinagkasilasaw ya Allah subhanahu wa ta'ala duk pinagbaan-baan dalam surga duk Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi may umat Islam pangadjian tabi sisangem inin ini malaikat. In malaikat may umat Islam tertentu tu si bulak dunya doktor isab si kita bi sumagawa gay takita we tabi sumagawa nen may umat Islam wajib kita bi mamarad saya si malaikat duk wajib kita bi hatinen magkahagad si malaikat. So sine pain in malaikat duk piye hekkahan sin malaikat duk inabe in malaikat maganda siya in malaikat atawa kan mangan malaikat kwe kita manusia atawa ine. May umat Islam pangadyan tabi kuy turaho iya ni malaika. In malaikat may umat Islam pinapanjari iya wa Allah subhanahu wa ta'ala ang bansahaya. Manjari in sahaya inin gayita sipat wa manusia illallah bangsa inge bantuk sahaya inin tepet Allah subhanahu wa ta'ala nga tauhan in sahaya inin dumen ko painte sahaya tu sikite may laitian o tawakan may sahaya palitaan magbigda te ko ang ban hadis si Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ban Aisha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatul malaikatu min nur wa khuliqal janni min marzin min nar wa khuliqa Adam mimma wasafa lakum. Napanjariin malaikat ang bansahaya duk pinapanjari isab in mejinin ang ban ebbot tiyan magbigda hadje hatinen pagbigdaan ne in malaikat pinapanjari iya ang bansahaya duk in mejin pinapanjari ang ban ebbot duk demikian pinapanjari in Adam alaihi salam ang ban bulak
na menjadi umat Islam sina ne paing in me malaikat ina ne malaikat kani ruk alende atawa kan ina in malaikat mangan siya atawa kan maganda siya na inin me umat Islam pangadjian tebi si ellew inin atawa kan sangan inin ni ampat malaikat na umat Islam yene si Jibril alaihi salam. Si Jibril inin yene nakura sinkemon malaika yene magbuo wahyi si Nabi Tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril alaihi salam. Ubus ikaruya isab painne Mikail muhimmatuhu hiya al-matar wan nabat. Indambu isab malaikat inin hatinan inantanen nen tusiye ulan dukemon katumbu-tumbuhan. Ubus isab Israfil nufikha fi as-sur yawm al-qiyamah. In Israfil sabinin yene inantanan wene atawakan kawasene inin yene magtihop yene bang hatinen patekkan in illaw qiyamah. Yene Israfil ini min umat Islam. Menjadi in malakul maut qabadu arwah. In malaikat sab in malakul maut in inantanan nan sab inin yene inin magbabeddut sinyawa. Magbabeddut sinyawa sinkemun bernyawa. Pag ubos ras do sabiya inin meddutan hatinin nyawan. Hati tali na umat Islam in malaikat Jibril yene nakura sin malaikat ubos Mikail ubos Israfil ubos ikaampat malakul maut yene magantan sin kamatay yene magbeddot sin nyawa mi umat Islam. Pag ubos in malaikat inainte in malaikat katauhan tebi bang pihek kanen atawa pihatus ngibu si atawa kan piyamilun in malaikat mi umat Islam gay kinatauhan we manusia malainkan Allah subhanahu wa ta'ala ruin mga tauhan ihin inhikarin. Adadul malaika la ya'lamuhu illa Allah azza wa jalla. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Inhakkan sang malaikat na umat Islam dapat Allah subhanahu wa ta'ala in mga tauhan ihin hikkarin. So wajib si kita mamarat saya siye malaikat hatin niya malaikat tu si bulak dunia tanda nin mi umat Islam bin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tanda nin hatin niya tu malaikat tu si bulak dunia tu si kitabi sumagawa gay sadya inin takita wa tibi in malaikat gay takita tibi bangsa inge pariyata nin duk gay ruisab takita tibi bangsa inge palingan nin duk gay takita tibi in malaikat lu kesibihing tibi atau gay takita tibi in malaikat tungan-tungan palingan nin semua wajib si kita bi mu'min mamarat saya niya hatinin in malaikat. Na umat Islam in manusia bang siya hatinin gay mamarat saya we ganiya malaikat tu si bulak dunya in hukuman ni kafir siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni maha mulia magparman wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sina-sina pa inna dia magkafir si Allah subhanahu wa ta'ala, gay mamarat saya si Allah subhanahu wa ta'ala, gay isiya magsiddik, gay magkahagad si malaikat tartantu ilihatinan kafir inuhukuman din si siya. Wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Pagubos gayro sab si hatinan mamarat saya niya ellaw dambulih tartantu insay tartantu lawng ni siya pagtaabot si ellaw kiya malipas na taman malipasin. Izan na ummat Islam, wajib si kita bitu mu'min mamarat saya si Allah subhanahu wa ta'ala niya in malaikat. Suwa saddi sadya amban kita bi. Sabab in malaikat gay siya rumangan gay sab siya maganda. Dumain ko kita manusia, in manusia in taga napsu, mangan, maganda, in hatinan in manusia. Na in malaikat ni ummat Islam hinang din iyan magtasbih sadya si Allah subhanahu wa ta'ala, magzikir si Allah subhanahu wa ta'ala. So magawa nin subay kitabi in mamarat saya niya malaikat tu si kitabi si bulak dunya lugay sadya ta kita ti bangsa ingge patarbang nin lukbang sa ingge paturun nin sumagawa wajib si kitabi magkahagad niya in malaikat. Na ummat Islam, demikian na niya duy sabinin malaikat si antag-antag kyaw tampat binaybayan duktungan-tungan no palingan lunay kyaw data luma, lunay kyaw dem tapukan, lunay kyaw dem buog niya masipain inin malaikat nuhut-nuhut kita sarata nganjagahan kita. In malaikat inin inhinangdan siya sabinin magsusulat sin kahapan duk magsulat sin kalaatan. Na subay kita biinin pahalli na ummat Islam, apabila kita bihatinin misara fitnah atau ngahinang duse gayta kita pain wa manusia patapuk sa ngahinang duse si Allah subhanahu wa ta'ala, hati tebit pain pahat niya iyan malaikat nulat-nulat sin kahalan tebi. Bangsa upamanin ngahinang kita duse fitna atau akan tumbi atau akan jengki atau akan magchismis 24 hours a day atau akan arba wa isrin sa chismis te sadya pung tinaite si ano sinabut kalatan nin atau pinakaat supaya magkaat hati tebi pa in malaikat masiiyan luusibihing tebi nulat sin kahapan duk kalaatan. Jadi kita biinin makaligtas mi ummat Islam. Jadi kita biinin makaligtas. So labi afdal nin iyan kita bihatinin magpangadji, pakala seminar, pakala si kaulamaan, pakala si may kaguruhan. Dabang inmano siya sa upamanin ngahinang siya dusa dol misarahan dambuwa pung tinaine atawakan dol ngatak dambuwa pung tinaine atawakan chismis sadyahatinen in bisarahin kahaba sangem kahaba elaw inin subay inin paghalian tabi may ummat Islam sabab nen masi inin dem listahan pagtaabot si elaw kiyama masi inin pinakita si kitabi. Bangsa upamanan ni ummat Islam tabiya sadya siga makahinang iyahin sinesine makahinang pardusehan atau akan maka chismis sedambuwa pung tinaina subay iyan pagtaubatan tabi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ko parman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni maha mulia ni ummat Islam. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini paraman Allah subhanahu wa ta'ala. Antag-antag kita di tempat binaybayan.
luon e painte duang-duangan dalam bilit, luon e ki antag patapok, ubus bisarahante sa upamanin laat indambuwa pung tinaitay, ataw akan ngatak kita dambuwa me kaulamaan tebi, atak tebi in kemon ulamain binisarahan kemon masipain iyan in ilista in kalaatan si kaum umat Islam. Inin subay kita bihalli sababnin in malaikat tungan-tungan tebi tampat binaybayan masi iyan nuhut-nuhut kita bigay iyan palekat mulat sin kahapan. Na bangin sa upamanin ko kita biinin delembiluks tumpukan tebi inin magpangadji damikian sinulat dusab inin si kahapan kita bi. In kahaba sangin inin magpangadji kita bi masi in malaikat sinulat si kau in kahapan nun. Kahapan nun ikaw sa upamane maka pagdakwa kayo dambuwa pung tinaino binao binaot pitu habbeluks pakale nasihat sinulat duisab si kau ini kahapan nun dakwa pagubos dambuwa ni sa pung tinaino naabit na sa pain na pitu ka habbeluks pakale kita bipangadjian seminar kaguruhan tabi sinulat ni sab si kawi kahapan ni umat Islam. Demikian magpaniain tumpukan yan kami tumpukan nyo demikian sinulat ni sab Allah malaikat si kita biiyan kahapan si sangan ini. Demi umat Islam subay pahikka tebi in pagpangadji tebi in pagibadat tebi in kemon kujit kahibal tebi supaya hatinin tasulat we malaikat kahapan da kita bihatinen palingan bang dumbin karna kahapan bang niya kalaatan subay peges tebi in nafsu tebi subay pinete in nafsutan bin supaya tinen gay tasulat we malaikat sabab nen imi umat Islam kahapan duk kalaatan masi pain iyan pinakita we Allah subhanahu wa ta'ala pagtaabot si Allah kiyama nabuo makaiya pagtaabot si Allah kiyama luuna in manusia magpayam-payam bukta kita in kalaatan nun gay kaya iyan makaiya si kita bi sumagawa bang hatinen kahapan kemon in tasulat si kauhin tartantunin magkegkeg keo sarta magsinasinna kwedo sa parati may umat Islam bang kewinin ta appointed governor atawa kan ta appointed ambassador iyan kahapan magtuhet kewiyan magsinnasinna sambay bagay no sambil usbawars magsinnasinna si kawasabab katekkahan kew kahapan nabang in katekkahan kitekalatan bukemon hinang kalatan mole duian sibaran demikian hinang kahapan mole demikian sibaran na bang kita maghinang kalatan buyo kita takalawuso yun na kiyaw tasigyo yun na kiyaw tajel yun na kiyaw takalabus yun na kiyaw pinapigdian pagpayam no may usgawaris doon takiten mo gay kiiyan hadya iyan kaiyaan nasa ingge na inte bang si Allah kiyama gaano niya makatawang na umat Islam in malaikat kiraman katibin ya'maluna ma taf'alun wa inna alaykum alhafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun kinatauhan pain wa malaikat ina kudjil kahibal li manusia yan dalam bilit lay manobbok computer lay magharap duk Facebook lay duk magharap duk Skype lay magwan masih pa ini kinatauhan no malaikat demlistan ni malaikat elew inin ka ampain ni magbisara sangem inin ka magbisara oras inin ka magbisara bangi kalata demikian kahapan masih gilepas si kitabi gilepas si kitabi masih demlistan sin malaikat si atas dua perkala duin malaikat gay hatinen patapit si manusia niya dua atas perkala in kiraman katibin gay iye patuhut si dua perkala inin ta inin
Sebab in pag-addat sin malaikat jay iya patuhot si atas dua perkala. Painne ammal malaikah kiraman katibin fayadkhuluna li'annahum la yufarikuna shakhsa illa indama yakunu fi baitil khala' aw fi halatil jima'. Mahada ya'lamuna ma yaf'alu hadha shakhsun aw yaqulu aw yanwi bi'ilmi Allah lahum fi waqtil ladhi yufariqunahu fihi. Niya du atas pain dua perkala gay nuhut gay patapit in malaikat sumagawa kinatauhan ng malaikat ina hinangde india in hinangde si atas dua perkala ini. Gay nuhut in malaikat si atas dua perkala pangisaan yene bangkeu paasek dalam toilet dalam kasilyas. Paasek ke dalam kasilyas gay patuhut in malaikat ini. Demikian fi halatil jima' ikarwenen si waktu hatinen magbihing ke hatinen duk andano si waktu magdagpak na pa hatinen induwe kasunnatan gisad iyan patuhut in malaikat pisi waktu lay. Si atas dua perkala tu genut. Si puas billahi ni umat Islam masih nuhut in malaikat inin mulat kahapan duk mulat kalaatan. Nak subay kita binin maghalli mi umat Islam, subay sambatan mi ulamain pepe tebiin hatinen in pagkabtangan ten bi amban kabtangan laat yene makapit na si dambuwa pung tina itebi. Ini kemon bisara laat, kemon panaggahan sinsara sin Allah Subhanahu wa taala subay hatinen pepe tebi supaya inin kita sulat kalaatan si kitebi. Na sumagawa nin bang isab du bisara kahapan atau akan bisara pagpangadji atau akan pagbasa Quran atau akan pagsimilan labinai abdal supaya kapennoan tebi in kitab-kitab tebi pagtaabot tebi pagtaabot si ilaw kiyama magsinna sinna kiyaw taabot si ilaw kiyama. May umat Islam payaman tabi'in ay parman sin Allah Subhanahu wa ta'ala sedang buah ayat palatun kita bisa sedang buah ayat si waktu tu si dunia yan ay kiraman katibin magsusulat kahapan duk magsusulat kalaatan pagtaabot si Allah kiyamah pagtaabot si Allah kiyamah binettad in kitab nui in book nui in notebook nui in sinurat laay kalaatan duk kahapan ginantung-gantung si watang tilong sarta binassarwe nuka urong mamassa yahin na bang pagbasa tayi tasang kawe bibang nu in kitab nui tartantu may umat Islam magkasusihan ni kiyo sarta magkarukaan ni kiyo bangtasang kanain kitab nui ang bandibang no tartantu tiniparan kiti sinesekan ni kiti dalam naraka jahannam wal iyazubillah gini ku magpataha in pangadjian sisangan inin murah-murahan pinagbarakat wa Allah Subhanahu wa ta'ala bang niya Allah itebdo bi pangadjian sisangan inin in iyan taupik amban Allah Subhanahu wa ta'ala bang niya lai magkamali amban aku duk kakulang sin panghati ko duk amban syaitan makuku kamaapan si kaam duk ampun si Allah Subhanahu wa ta'ala sarta maku kita bidua si Allah Subhanahu wa ta'ala bang pain pinagbarakat wa Allah subhanallah wa ta'ala in pagpangadji tabisangan inin
sarta bang painsa bulo ba in pangatian ten binmikit si pangatian tebi in kemon ka pangadjian tebi amban kaguruhan gaine dale palepas tebi kemon ka pangadjian tebi amban kaguruhan subay hatine bebbegan tebi bangsa upamanen gay ka bebbegan we tebi kemon ka pangadjian tebi amban kaguruhan tebi patis qalbak hatinen cekun biin pangatian bin bangwei subay cek biin pangatian yung bangwei ga tabebbeg we tebi in pagpangadji tebi kaba sangin makukus kamapan si kaam duk ampun si Allah subhanahu wa ta'ala duk maid ko si kaam sila pal pagkilalihan tebi inalapal tahiyahlul jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.